Cameroon, igihugu gifite amateka akomeye muri Afurika yo hagati, kigeze mu gihe cy'amateka adasanzwe. Perezida Paul Biya umaze imyaka irenga 40 ku butegetsi yongeye kwiyamamaza afite imyaka 92, ariko si wenyine. Abakandida 80 bamusanga ku rutonde rw'abifuza kuyobora iki gihugu. Kanda subscribe kuri Fever Entertainment kugira ngo ukomeze ubone ibisobanuro byimbitse kuri iyi nkuru. Mu gihe Afurika ikomeje kwinjira mu kinyejana gishya cy'imiyoborere ishingiye ku mahame ya demokarasi, igihugu cya Cameroon kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya 12 Ukwakira 2025. Itangaje nuko abantu 81 bamaze kwiyandikisha abifuza kwiyamamariza uwo mwanya, barimo na Perezida Paul Biya w'imyaka 92 umaze imyaka irenga 40 ayoboye iki gihugu. Paul Biya wavukiye ahitwa Movika mu majyepfo ya Cameroon mu 1933, amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi, aho yagiyeho kuva mu 1982 asimbuye ahanini ku bushake bwa Perezida Ahmad Ahidjo. Ubu ni umwe mu bayobozi amaze igihe kinini ku butegetsi ku isi. Biya kandi yagiye anengwa n'abantu benshi ku miyoborere ishingiye ku gitugu, kwigizwaho ubutegetsi n'amatora avugwaho uburiganya. Nk'ubwo agaragara nk'utakibasha kuvuga cyane mu ruhame, ubutumwa bwe bwo kwiyamamaza muri uyu mwaka wa 2025 bwatunguye benshi. Mu bandi biyandikishije harimo abanyapolitike bazwi ndetse n'abaturage basanzwe bagerageza kwifashisha uburyo bwa demokarasi kugira ngo bageze ijwi ryabo kure. Nubwo ari ibintu bibereye igihugu, benshi baribaza niba koko abakandida bazahabwa amahirwe angana, cyangwa ari isura yo kugaragaza ko amatora abaye ariko amahitamo nyayo adahari. Tariki ya 13 Kamena 2025 nibwo komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora nibwo izatangaza urutonde ntakuka rw'abemerewe guhatana. Abasesenguzi bavuga ko ari umunsi uzerekana aho igihugu kigana, niba kigiye guha ijambo abanyapolitike bashya cyangwa niba ari ukongera guhamya ko ubutegetsi bugikomeye mu maboko y'umwe cyangwa se mu maboko y'umuntu wari usanzwe uri ku butegetsi ariwe Paul Biya. Cameroon nigeze iba impaka zijyanye n'ubwisanzure bw'amatora. Benshi mu batavuga rumwe na leta bagiye bafungwa, ndetse hari aho ibikorwa by'amatora byagiye bivugwamo ihohotera. Ibi byose bikurura impungenge ku bizava muri aya matora, cyane cyane igihe umukandida w'imyaka 92 ushobora kuba atakibasha gukora inshingano z'umukuru w'igihugu yemerewe kongera kwiyamamaza. Imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu, urubyiruko ndetse n'abaturage bo mu bice bitandukanye bya Cameroon bakomeje gutera urujya n'uruza ku mbuga nkoranyambaga basaba ko haza amaraso mashya mu buyobozi bw'igihugu. Ese aya matora ya 2025 azaba ari inzira y'ihinduka cyangwa azaba ari indi ntera yo kwemeza ubutegetsi bw'igihe kirekire bwa Paul Biya? Byose bizamenyekana mu mezi make ari imbere. Gusa icyo benshi bahurizaho nuko Cameroon ikeneye umuyobozi wumva, ubona kandi ushobora gufasha igihugu gutera intambwe ijya imbere. Ntucikwe n'inkuru zacu zisenguye, kanda subscribe kuri YouTube channel Fever Entertainment kugira ngo uhore ubona amakuru mashya asobanutse kandi atagamije gusebanya. Fever Entertainment, amakuru y'ukuri ashingiye ku bushishozi. Murakoze, mugire umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe n'igihe urimo kureba iyi video.